الحمد لله الحمد لله شارئ الضلال وشارئ الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله yarin isab kita nabiyaw na adlaw ini amuin adlaw pagsawsawhan na to ilmo a programa sin Markaz al-Iman. Padalam yato kontinuhon sin gurutan niyo in lecture and kitab aminan kitab sin Sheikh na to Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So inshallah ta'ala تقبل بكم الميكروفون تفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haadlawin insyaallah ta'ala lumihil kami pengajian amuin pengajian kaya tagnaan sing kita nyo kitab al-usul al-thalatha. Haadlawin ni pengajian ikaupat dahil haluun sing kitab al-usul al-thalatha. Inagisin Syekh rahimahullah ta'ala وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إن أبيس الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Dan ini pengajian ini lilay niya inday nga mga bahagian sin ibadat. Siyabot niya rin dihainin ibadat sarta biutangan niya amuin example in pagtawa kon ibadat. Sumuha bukon sadya amin kasulat ngayon in bahagian sin ibadat mataod siya. Inangin niya wa anwa'ul ibadah inday nga mga bahagian sin ibadat allati amara Allah biha amuin ibadat piyangdakan sin Allah Ta'ala mislul Islam biya na lang niya sin Islam wal iman iban sin iman wal ihsan iban sin ihsan. In Islam aun siya rukun lima aun siya rukun Islam lima syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Panagnaandeng harukun sin Islam lima pag naik saksi sinwayro untuhan mapatut pagtag-ipon ang pagkasabunnaran bat malaykan Allah Ta'ala. Iban pag naiksaksi sinmat tanto din ni Muhammad Rasul daak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini karuarukon sin Islam wa iqamis salah pagtindog sin sambahayang. Ini katunya pag-ungsod zakat. Ini ikaupat niya pagpuasa bulan Ramadan. Ini kalima niya paghaji fa Baitullahil Haram. In kata nasabot yatto ibadat yatto bang mutiunay pa Allah Ta'ala. In kata nasabot day nga Islam day nga rukun sin Islam lima in yatto ibadat pardaakan day nga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In sumun al iman in iman damit kya na unay sab siya rukun. In rukun sin iman uno min taod niya an tu'mina billahi parat sayo min Allah wa malaikatihi iban sin kamalaikatannya wa kutubihi iban sin kitab-kitabannya wa rusulihi iban sin karasulannya wal yaumil akhir iban sin adlaw akhirah wal qadari khairihi wa syarrihi iban parat sayahun min qadar sibuk damangi atawakan marayaw.
ingkatan niya tu bang muhinang ibadat Allah Ta'ala karena inya tu pardakan niya. Ini katuni al-ihsan, paghinang sinhinang marayaw. Ini ihsan hambuk din rukun niya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ihsan amunan mag-ibadat ka pa Allah Ta'ala sa kaula-ula kikita mo siya. Bang mo siya kakitaan mattanto din Allah Ta'ala kikita niya rakaw. Intu ini pagtawon siya maratibuddin, taritiman sin agama. Sumugawa di tanapahabaon nila yan din dihay ni karna malilayra siya haaslus thani. Dito ha usulan hikarwa sin usulus salasa. In mahal ka din dihay ni kaya ingatan ta in Islam, in iman, iwan sin ihsan, in inireng ha mga ibadat farda akan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duwan deng hatuyat tu demikian law sin Syekh rahimahullah ta'ala indeng ha mga bahagian sin ibadat butang na rin di ad-du'a, pagpangayo du'a, wal khawf iban sin kabuga Allah Ta'ala, wal raja iban sin paghuat-huat sin tutong basan deng Allah Ta'ala, wat tawakkulu iban sin pagtawakkal, warraghba warrahba wal khusyu iban sin raghba amoy suwak mo yang warrahba wal khusyu iban sin kahumput sin pangatayan mo, kahumput sin kakahinang mo, wal khasya iban sin paghanggaw, wal inabah iban sin pagtawat, wal isti'anah iwan sin pagpangayo tabang dahil kasigpitan, wal isti'aza iwan sin pagpatilibon, wal istighasa iwan sin pagpangayo tatabangan, wal zabhu iwan sin pagsumbay, wal nazru iwan sin pagnazar, wa ghayru zalika min anwa'il ibadah iwan sin dugay dahil hatu, iwan sin dugay dahil mga nasabot yattu amuin bahagian sin ibadat allati amara Allah biha amuin pardakan sin Allah Ta'ala kulluha lillahi Ta'ala. Subay ingkatan sin bahagian sin ibadat yattu ingkatan yattu subay hakarna sin Allah Ta'ala lilayon na tudam bukang insyaallah. Hati niya bang aun ibadat tiunay mo amuin ibadat pardaakan dahil Allah Ta'ala ha ilmu tauhid subay yattu karna sin Allah Ta'ala. Bimakna bang kau mangayu doa wairun pangayuan mo doa bat malainkan Allah. Bang kau magtungga wairun pagtunggaan mo bat malainkan Allah Ta'ala. Bang kau magtawakkal wairun pagtawakkalan mo bat malainkan Allah Ta'ala. Bang kau mangayu tabang paamu intabang wairun makagauskan niya bat malainkan Allah Ta'ala. Subay tu putunggal Allah Ta'ala yung pangayuan mo. Sabab ibadat siya. Inbubutangan sin ibadat subay harap matu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang ba nag-ibadat ko parway na Allah Ta'ala. Long sin Syekh rahimahullah ta'ala, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Hisiu-siu in biutang niya indeng ha mga bahagian sin ibadat amo in pardaakan sin Allah Ta'ala sakali biutang niya matu parway na Allah Ta'ala fahuwa musyrikun kafir, in siya musyrik, in siya tao kafir. Biya na sindeng nga mga bahagian sin ibadat pagpangayo doa. Bangkaw na ngayo doa parwang ng Allah Ta'ala inagirin dihay ni musyrik kafir ko. Bangkaw nagtawakkal parwang ng Allah Ta'ala sabab in pagtawakkal ini ibadat sakali biyutang mo parwang ng Allah Ta'ala damikian ikaw musyrik kafir. Ibang pasingkatan bahagian sin ibadat subay tuod siya karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indalil niya farman sin Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Ini dalil sin in pagpangayo doa subay harap matupa Allah Ta'ala. Narak kita sin Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In agisin Tuhan nyo pangayo kamu doa taymaon ko yung doa nyo. Hasabab din dito in pagpangayo doa subay tupot tunggal po Allah Ta'ala.
Bang kau na ngayon doa paruway ng Allah Ta'ala, in ikaw nakapag-shirik kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. In pagpangin doa, inyat tulong niya utok sin ibadat. Harukaing hadis, ad-du'a hiyal ibadah. In pagpangayo doa, doa wal ibadah. In pagpangayo doa, siya na in ibadat. Hati na ibadat pa Allah Ta'ala in pagpangayo doa. So pagka ibadat siya, subay tuod siya hitunay harap matupatag mustahakkan niya amunain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damik kaya harman sin Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In agisin Tuhan niyo pangayo kamu doa mereka ko, tayo maun ko yung doa niyo. Dahil di ayat india kita niyo sin Allah Ta'ala mangin doa amat tukan niya. Doain dahil nga doa, inyat tumbok dahil nga mga biyutang, misal sin Syekh Rahimahullah Ta'ala, sin in pagpangayo doa, subay tupot tunggal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumunod dahil nga mga bahagian sin ibadat, al-khawf. Al-khawf, amuin pagmabuha. Hati niya, subay wayroon kabuhaan mo. Subay wayroon kahanggawan mo at malaingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinawisin Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayaw kamulong sin Allah Ta'ala mabuha kanila. Akuin kabuha inyo bang kamumatan bariman. Dahil dihay ni syarat sin Allah Ta'ala hamang sila bariman. Bang matanin pag-iman nila pa Allah Ta'ala, subay wayroon kabuhaan nila duhaing matmalain kan tupot tunggal in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun in kabuha, laong sin mga ulama, nabahagi siya nagdua. Khawful ibadah wa khawful tabi'i. In khawful ibadah, in ini subay tuod tupot tunggal pa Allah Ta'ala. Subay wayroon kabuhaan mo, wayroon pag-ibadatan mo at malaingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun dahil mga manusia, mabuka sila mga jin, mabuka sila syaitan, mabuka sila mga taong yamatay yaw na lang singkubol. Sampay in buka nila yaon nakapag-ibadat ni sila paruwang dahil Allah Ta'ala. Dahil mga itikad nila, bangkaw ri magdua amat tu pakubul, bangkaw ri di magdua amat tu patasimbud, sukutun kau sing kaapuan, sukutun kau sing tawahlam sing kubul yaon, atawakan paratungan kau kamudaratan, doon nakahinglaon kau, masakit kau, atawakan kugdanan kau kamiskin. Itikad si mga manusia, sampai nahinang niya tu piag ibadat nila, unin hinang nila, sampai magdana sila kakaon matupatasin bud, magdamat tu kakaon matupatasin nunuk, magdamat tu kakaon lalamutan matupakul. Maita sabab law nila inyaon bang muyaon pasaran, bang muyaon di lagguon, in ikaw kugdanan kamudaratan, kugdanan ka mudarat, kugdanan ka masakit, sampai nakapag-ibadat sila parugang dahil Allah Ta'ala. Inyat tu mga tayo mangud na muhakam Islam, kakahinang syirik. Masyirik ka pa Allah Ta'ala. Bang kau miyuka, paruwang dahil Allah Ta'ala, sampai piag ibadatan mo na siya, sampai piag tagipunan mo na siya, nakahinang nakausin sa laggu dosa, amunain kakahinang syirik. Adapun ang day sa makabubuga, di ko masyirik. Khawfut tabi'i. Biasin sa upama, miyuka kau, makutkot sinhas. Miwa kau makutkot sin layon. Sabab asal tun siya yun mangutkot. Iban makakaos siya mangutkot. Biasin sa pa, maring kau habay, harap ko pa masjid. Doon haraan niyo naghahapay na has malaggo. Tabiat si mano siya, mukha siya. Sabab kakausan niya kau kutkuton. Aun layon haran, kakausan niya kau kutkuton. Uno, manjari kita mukha bihat to. Manjari. In jawab niya manjari. Sabab tabiat yatto, iwan makakaus siya dumil kayo kamudaratan. Adapun in kain na yatto siya butta, amuin kabuha mo pa syaitan, kabuha mo pa kubul,
kabuha mo panunok, inyaon di yaon makaril kay mo kamudaratan. Di yaon makaparatong kay mo sakit. Di yaon makaparatong kay mo kamiskin. Di day sabyaon makaparatong kay mo barakat. Di makaparatong karayawan. In kawasarin di hay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab din dito ayaw ko mabuha kan nila yaon. Kabukay in Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Allah ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayaw kamu mabuha kanila. Ako laong sin Allah ta'ala in kabuha inyo. Bang kamu matan beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod niya dengan mga bahagian sin ibadat ar-raja. Amuin paghuat-huat sin tutungbasan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Isiyo-siyo lang sin Allah ta'ala nagaangan-angan siya. Amuin maranya mag-alup in Tuhan niya. Maranya magbayharap. Kakitaan niya Allah subhanahu wa ta'ala alam sin sulga. Bang siya nagaangan-angan. Maranya mag-alup in Tuhan niya. Kakitaan niya sin dua mata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah ta'ala falyamal amalan salih. Suway siya mag-amal sin amal salih. Mag-amal ibadat pa Allah ta'ala. Dan di hay ni di mo makawa in pag-angan-angan mo amuin maramu mag-alupin Allah ta'ala bang kau mag-amal. Sabab syarat din di hay ni bang kau mabaya maramu mag-alupin Tuhan mo. Subay kau mag-amal ibadat. Subay kau mag-amal ibadat. Hinang umuin pardakan sin Allah ta'ala. Iban layuan min liyangan. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Iban ayaw ko magsyirik harap patuhanmu. Ayaw ko magsyirik doon hapag ibadat patuhanmu ang sulag unuun. Dan di ayat ini demikian baitan kita sin Allah ta'ala. Bang kau mabaya maramu mag-alup in Tuhanmu. Pag amal ibadat kau, iban ayaw tuod ko magsyirik ang sulag unuun patuhanmu. Bimakna bang kau nakahinang sing kakahinang syirik, di mo mara mag-alup in Tuhanmu. Di mo siya kakitaan dito adlaw kiyama. Bang kau mabaya amuinin ikaw nagaangan-angan sin maramu magkitain Tuhanmu, maramu magbayharapin Tuhanmu, subay kau mag-amal salih, mag-amal ibadat pa Allah ta'ala. Iban subay tuod kau huminang sin subay tuod kau huminang sin ibadat. Iban di mulayuan in amal ibadat mo yan, di mulamuran in amal ibadat mo yan, sing kakahinang syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod niya at-tawakkul. Pagtawakkal. Yung pagtawakkal ini ibadat pa Allah ta'ala. Intanda ni Allah ta'ala nang daki kato tayo magtawakkal kaniya. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Iban tupot kamu pa Allah ta'ala pagtawakkal bang kamu matan bariman. Syarat na isab sin Allah ta'ala. Dahil hindi hay ni mga tao bariman bang sila magtawakkal subay wayrun pagtawakkalan nila ba't malingkan Allah ta'ala. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Isiyo-siyo in nagtawakkal pa Allah ta'ala, in Allah ta'ala mamarahin na pagtawakkalan niya. Na pagkay pagtawakkal pa Allah ta'ala inireng mga bahagian sin ibadat, subay tuod di kau magtawakkal paruway dengan Allah ta'ala. Karena bang kau nagtawakkal paruway dengan Allah ta'ala, nakahinang nakaw sing kakahinang syirik Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin sa pama timulak kau rin ngawala sambuangan harapan tu palupak sug. Simakat kau kapal. Doon man kau hangit tung laud, himuyop in hangin makusog. Sarta iya kalan sin alun malaggo. Malaggo na in alun. Sampai maray na maluno din sa sakatan iya kalan. Doon man kau sampai miuga na kau insimud palawon sin pikilan mo, kitaon min sakatan siyakatan mo yun. Pag-atod mo lang mo kapal sa ini, malagbo. Sarta pagkita mo, in kapal yaon basi.
Law mo basi makamdos. Ubus kita may nagparangan kaniya. Pagkita mo kapitan niya, puan tahon na nagparangan sing kapal way pesab na lunod. Sarta law mo graduate nautical pa sa ini. Hati niya sumuring pagtawakkal mo rin dito hato. Makapagtawakkal na ko, sampay makayan ko lang magtawakkal na ako. Magtawakkal na ako, sabing kapitan, may ingat pagparangan. Ing kapal ini damit kian basi, magtawakkal na ako, pagkapitan iban simbasi. Amin kapal yaon. Dahil dito hato na syirik ka pa Allah Ta'ala, karena nalawa na yung pagtawakkal mo, harap matu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insumunod dahil mga bahagian sin ibadat, law niya ar-raghbah. In raghba, amuin aun hope sim pangatayan mo. War rahbah, iban sin kahanggaw. Wal khusyu, iban sin pagpatibaba. In katanya tu subay tupot tunggal pa Allah Ta'ala. Ang sin Allah Ta'ala suratul Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mattanturing kaunan sin sila. Mga sila kanabihan, yusari'una fil khairat. Mag-us-us sila, maglumba-lumba sila, huminang sing kakahinang marayaw. Wayad'unana, iban lang sin Allah Ta'ala, magpangindua sila marikamu. Biyarin yung pangindua nila. Wayad'unana raghban wa rahban wa kanu lana khashiin. Mangindua sila lang sin Allah Ta'ala marikamu raghban, aun hope nila sin indua nila ya untay maun sin Allah Ta'ala. Warrahbah, iban bang sila mangindua pa Allah Ta'ala, amuin aun dahin doon kanila in kabuka. Wa kanu lana khashiin, iban in kaunan nila law sin Allah Ta'ala marikamu, nagpapatikupo sila, nagpapatibaba sila, bukon sila takabur pa Allah Ta'ala. Dahin dihay ni inamuin hope sin pangatayan nila yaon, iban sin kabuka nila, iban sin pagpatibaba sin sila, tupot tunggal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang sin Allah Ta'ala harugang ayat, fala takhshawhum wakhshawni, ayaw kamu mahanggaw kanila, lang sin Allah Ta'ala ako ing kahanggawin. Insumuno day nga mga bahagian sin ibadat, amuin pardakan dahil Allah Ta'ala al-inabah. In inabah, amuin pagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nung sin Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Iban pagtawbat kamu, harap pa kayo magtawbat. Ila rabbikum, harap pa Tuhan ni. Dahil dihay ni, dia kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magtawbat mattukan niya, ay magbalik mattukan niya. Bangkaw na kahinang sing kakahinang dusa, dia ako sin Tuhan magtawbat mattukan niya. Bangkaw nagtawbat paruang ng Allah Ta'ala, wayroon pagduwaro na kahinang kaw sin dusa sa lagu-lagu, amo na in syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagtawbat mga tayo manghud na muha kami Islam, bang imano siya nakahinang sin kakahinang dusa, subay tuod mag-us-us siya magtawbat pa Allah Ta'ala. Ayaw na siya tumakad, lang niya konsum na ako magtawbat. At tawakan suhul pa ako, subay na ako mag-asawan pa ako magtawbat. At tawakan lang niya bata pa yung pangumulan ko, subay na ako lumas, ang ako magtawbat. Impa nga subura hindi hay ni, may ta kaingatan mo yung kamatay mo. Bang baha ka yabutan sing kamatay mo, huway ko nakapagtawbat pa Allah Ta'ala. Lang mo subay na konsuman pa ako magtawbat, bang ka yabutan sing kamatay hadlawin. Yabutan ka halong sim nagpagdaro sa Allah Ta'ala. Lang mo subay na ako magkaasawa, nabiyarin naman ko rin magkaasawa, yabutan ko sing kamatay, halong dusa ka pa Allah Ta'ala. Lang mo subay na ako lumaas, tumtumapila sadyain bata, ba ko pa yabutan sing kamatay. Nabang bihat pintakaran mo, adakala abutan kau sing kamatay, nagdarakaw, nagluluto kau sindo sa harap pato pa Allah Ta'ala. Hasabab din dito dia kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magtawbat, hauno-uno fardusahan sing kita nyo mahinang bangkaw na kahinang sindusa, pagtawbat kau tuod pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insumuno kaniya
Sumunod din ang mga bahagian ibadat pa Allah Ta'ala, al-isti'ana. Al-isti'ana. In-isti'ana pagpangayo tabang. Subay wayroon pangayuan mo tabang bat malangkan Allah Ta'ala. Langsin Allah Ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Suratul Fatiha. Iyaka na'budu. Tupot ikaw raya Allah in pag-ibadatan namu. Wa iyaka nasta'in. Iban damikyan tupot ikaw rin pangayuan namu tabang. Hindi ayat ini namaytay kato tanyo ng Allah Ta'ala. Iban damikyan ini ayat ini pagbalik-balikan sin kita nyo mamasa Suratul Fatiha sambahaya. Iyaka na'budu. Tupot ikaw rin pag-ibadatan namu. Wa iyaka nasta'in. Iban tupot ikaw rin pangayuan namu tabang. Nabiyarin ba habang kita nakapangayo tabang kapag kahit manusia masyirik na ba kita? Nag-i-school ka. Ubus aon dahil nga mga hipahinang kayo mo si mastal muri mo kakausan. Yahinang ka assignment, di ka magkakaus. Nagpatabang ka waiban mo. Nagpatabang ka wa classmate mo. Uno masyirik na ka. Tawakan si Mok ko tuwig. Nagdara ka galon. Sabab sing kalaas mo nari mo na marahin galon bit-biton. Nagpatabang ka o magsisikad-sikad lang uluanan ka to. Masyirik ba ko abiyat kahalan? Sabab imiyan ko pa Allah Ta'ala, tupot ikaw rin pangayuan na mo tabang. Sakali na ngayon ko tabang ito magsisikad-sikad. Masyirik kita. Injawab di. Sabab yung pag-iyan unday hindi hay ni amoy ibadat. Sarta yung pag-iyan unday hindi hay ni masyirik kau. Amuin na ngayo kau parukay ng Allah Ta'ala. Ubus inpiya ngayo muyaon wairun makakaus dumihilkan hebat malainkan Allah Ta'ala masyirik ko. Adapun bang kakausan da si manusia inpiya ngayo muyaon di ko masyirik. Di ko makara magbuhat galon nagpatabang kau. Di ko masyirik sab kakausan si magdarayon at magbuhat sing galon. Adapun bang inpiya ngayo mu wairun makarihil kay muwat malainkan Allah Ta'ala dan dituhat tu masyirik ko. Biasin mangayo kau rezeki. Ya Allah rezeki aku. Wairun maka rezeki kay muwat malainkan Allah Ta'ala. Nyat ibadat. Bang kau nyat tu pakul. Ya aku namu rezeki ya aku. Dan dituhat tu masyirik kau may taya aku malam sing kubul di makatabang kay mo dumi rezeki. Hinglaw kau. Pangayo kau doa pa Allah Ta'ala. Ya Allah pauliain sakitku. Ya Allah pauliain hinglaw ko. Bang kau miat tunay sa pakubul at tawakan panunok. Ya apu namu. Ya kamu kaapuan. Pauliain sakit namu. Tumtuma wairun makakaus magpauli sin sakit bat malainkan Allah Ta'ala. Habihat tu kahalan na ngayo kau mattu pakubul mattu panunok. Na ngayo kau magpaubat sindi na siya yaon makaubat. Inyat tu masyirik kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau mangayo tabang, pangayo kau tabang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumunod niya al-isti'adha. Isti'adha hati niya pagpatiliwon. Yung sinullah Subhanahu wa Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falak. Pamungan ka nila ya Muhammad magpatiliwon ako hatuhan sin falak. Qul a'udhu birabbin nas. Pamungan ka nila ya Muhammad magpatiliwon ako hatuhan sin manusia. Dahil dihay narak kita sinullah Ta'ala magpatiliwon. Magpatilibon din ang mga syaitan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Magpatilibon kita pa Allah Ta'ala. So, pagpatilibon ibadat siya. Hangkan na, aw din ang mga manusia, bang lumabay ang mga kakaabunan, ang mga masuk pa mga kubul, magpakafamong sila sinamuin magpatilibon sila. Adapon bukod yung pagpatilibon nila pa Allah Ta'ala. Iwan pagyan nila ayaw man kau managdasagda. At walong singkeman ng tabi-tabi po, ang pa sila lumabay. Inyat to bukod nyat to rin ang Panginoon sinaka may Islam. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dahil nga mga kiyabayta niya bang kau numaog halam sin kauman, amuin kauman bago, mangin dua ako. Dahil nga mga duaan niya, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Magpatilibon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpatilibon ako ring hakallam sin Allah ta'ala, amin kallam jukup, amin Quran al-Karim. Haun magpatilibon min syarri ma khalaq, dahil nga mga sangi ni piyapanjar sin Allah ta'ala. Kaya bait ayat tu si Nabi Muhammad, bang munabas sin dua ayat tu, doon halam sin kauman, sampai makabalik na sadya kau maun pahula mo, maun pabay mo, di kau paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mudarat, di kau datungan mudarat, katinya wayun maka mudarat kaymu, dahil nga mga sangi ngi piyapanjari sin Allah ta'ala, di kau kaabatan sin kubul, di kau kaabatan sin tempat, di kau kaabatan sin mga syaitan atas sinunukyan, bang kau nangayo, bang kau nangin doa, amu in doa, biay tak katuk tanyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumunod kaniya, sumunod dengan mga bahagian sin ibadat, al-isti'ana, al-istighatha, al-istighatha. In istighatha, ini hambuk siya rin mga bahagian sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na pagpangayo tabang hawak tukaw kya sigpitan. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Hawak tuman kamu nangayo doa pa Allah ta'ala, hawak tu kya sigpitan, dihilkan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala impiang ngayon niya suratul Anfal, hawak tu nagbuno dahil dito habadar na ngayon doa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ngayon tatabangan po Allah ta'ala dahil masin Allah subhanahu wa ta'ala impiang ngayon niya. In sumunod kanya az-zabhu, pagsumbay. In pagsumbay ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala, qul inna salati, pamungan kanila ya Muhammad, mattanto din sambahayang ko, wa nusuki, iban sin pagsumbay ko, sumbay kurban, wa mahyaya, iban sin kabuhi ko, wa mamati, iban sin kamatay ko, lillahi rabbil alamin. Tupot tunggal pa Allah ta'ala, Tuhan sin katanala. Dan di ayat ini pihak pasukpat sin Allah ta'ala yung pagsumbay iban sin pagsambahayang. Dari sin pagsumbay ini ibadat. Pihak pasukpat iban sin sambahayang. Inna salati mattanto din sambahayang ko. Wa nusuki iban sin pagsumbay ko. Wa mahyaya iban sin kabuhi ko. Wa mamati iban sin kamatay ko. Lillahi rabbil alamin. Hati niya in pagsumbay ibadat. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man zabaha li ghairillah. Lianat sin Allah ta'ala magsumbay sila paruan dengan Allah ta'ala. Aun dengan mga manusia magsumbay hayop, magsumbay sapi, magsumbay manok, panglaggo inila mga Tuhan tiyo, Tuhan laruan dengan Allah ta'ala. Habihat tu kahalan mang nila tu nahinang nakapag-syirik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin ibadat, sababin pagsumbay ibadat pa Allah ta'ala. Bang kau nagsumbay panglaggoy mo paruan dengan Allah ta'ala, inyat tu kakahinang syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun nga mga manusia, biya na sin kiyabay tas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jimat ho umat na kaunan. Law niya dakhala janna fi zubab, dakhala ar-rajul janna fi zubab. Nakasudi nambok usog palam sin sulga sabab sin pikot. Damit kanin hambok usog nakasud palam sinar ka sabab simpikot. Uning jimat harwa usog ini. May tay hambok usog nakasud palam sin sulga sabab simpikot. Inambok isab nakasud palam sinar ka sabab simpikot. Aun dun halam sin kauman. Hakauman yaun paglalawayan sin katan. Aun day nun Tuhan nila. Barhala Tuhan nila ruway ng Allah ta'ala. Dahil nga mga panglaggoy nila subay Tuhan yun pagsumbayan. Di kau makalabay un man kau rin magsumbay. Uno-uno yung masumbay mo. Mga ununta mo, sumbayon mo, inunta mo.
Bangon sapi, sumbayong min sapi mo. Bangwayro misanda ko man manok. Bangwayro na tud masumbay mo misanda ko man pikot, maman ko makasumbay. Panglagoy mo atuhan niya. Nalimabay naman ito yung hambuk usog. Laong sintawa, lam singkaw man karuri, pagsumbay ko. Inagi niya, laysa hindi syayun ukarrib. Wayroon tudlong niyang sulag masumbay ko. Laong sintawa, lam singkaw man karrib, walaw zubaban. Sumbay ko lang niya, minsan da ko man pikot. Nanglag na siya pikot. Sampay nakasagkaw siya pikot, siyumbay niya panglagoy ni habar halayaw. Nasumbay niya maning pikot diaon. At inapialaway na siya. Way na siya yun. Pagliw na iabutan siya sing kamatay. Nakasud siya palang sinarka. Sabab sin nagsumbay siya parway ng Allah Ta'ala. Nag-ibadat siya haparkala. Siwi-siwi bang muatunahat siya nagsumbay pikot. Sa pagsumbay pikot yaon ibadat. Pagsumbay niya pikot, panglagoy hatuhan-tuhan niyaon. Pagsumbay ibadat, nakahinang siya singkakay ng syirik. Sabab wayron siya nagsumbay pa Allah Ta'ala. Ba't malayin ka nagsumbay siya mon, pasanto-santo mon pabarhala. Iabutan siya singkamatay, nakasud siya palom sinarka. Sabab nakapag-syirik siya pa Allah Ta'ala. Damit ka nambuk usog lima bay na isang. Paglaway sinambuk usog yaon, laong sintawa alam singkaw man pagsumbay ikaw. Kunin ang sinambok bar iman ini. Inagi na di ako lang niya magsumbay, ba't malayin ka rin pagsumbay ko suway harap Allah Ta'ala. Di siya mamaya magsumbay, panglagoy ha mga barhala. Panglagoy ha mga santo-santo. Wayroon man siya nagsumbay, siya nakaagin sumbay, sampay nawapat siya. Kaya nawapat siya halong pagtauhid, nawapat siya halong ka-Islam, di tuod siya mamaya magsyirik pa Allah Ta'ala. Hasabab din dito piyasud siya sila Allah Ta'ala. Parang sinsulga. Unuin sabab nakasud siya palang sinsulga. Sabab di tuod siya mamaya magsumbay harwaing deng ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insumuno deng ha mga bahagian sin ibadat an-nazru, pag-nazar. In-nazar magtungga ko. Ang sin Allah Ta'ala yufuna bin-nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat si mga sila nagkauna. Anabihan, iba si mga sila bariman. In kaunan nila, ipagtunay nila in janji pa Allah, ipagtunay nila in nazar nila, in tungga nila pa Allah Ta'ala. So pa sila nakatunggay, tunay nila yato karena wajib na pagtunay kaniya. In asli, in punan sin nazar sunnah. Sunnah yung kakahinan. Amoy sa pama lang mo bang ako makapas sa board exam, mamuasa ko 2 adlaw. Bangkaw yato nakapas, inasli sin pagpuasa yato kung siya wajib. Sunnah sadya siya, bangkaw na muasa maraya, bang di ka magdusa. Sa pagka nagnazar, ikaw nagtungga na kaulaw mo, bang ako makapas sa board exam, mamuasa ko 2 adlaw, ang pagkaw nakapas, kaya wajiban na ko. Kaya wajib na kayo sin Allah Ta'ala, karena ikaw mismo ginahawabaran mi nagpawajib. Kaya wajib na kayo sin Allah Ta'ala. Asabab din dito, suway mo, hitunay in nazar mo, hitunay min tungga mo. Nariday sab kita manjari magtungga, law mo tumungga ako ha nunuk, tumungga ako akul, atawa kan tumungga ako akaaba, ba ako makapass board exam, mamuasa ako 2 adlaw, inyat to kakahinang syirik, law si mga walang syirikul asghar, syirik siya sibi-sibi. So amoy at tindeng ha mga amoyin bahagian sin ibadat, pardakan deng ha Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun bukon sadya tupot dito mataod pa. In mahal nga din dihay ni kahatihan sing kita in katan amal ibadat, subay tupot tunggal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkaw nag-ibadat paruwang ni Allah Ta'ala. Lang sin Sheikh Rahimahullah Ta'ala, fahuwa musyrikun kafir. In siya musyrik, in siya tao kafir. In ibadat, mga tayo manghud na mga kam-Islam, hasupaya matayma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In amal ibadat sin kitanyo, syarat sin mga sila ulama, suway mo mahinang in 2 syarat, haruwaing baita mahinang minto syarat, bang takawaon into syarat, in syarat panagnaan, suway ahlut tauhid, in tao nag-ibadat. Bangkaw nag-ibadat, ini bukon da kaw ahlut tauhid, wayroon kaw nananawhid, bimaknin ikaw nagsisyirik pa Allah Ta'ala, di datay maun, in amal ibadat mo. Karena in tao magsisyirik, di matay men amal ibadat nila. Minsan sila nag-ibadat, mapasaw rayat tukatan, malawa dayat tukatan, di datay mo sin Allah Ta'ala. Asabab day dito syarat panagnaan, bangkaw mag-ibadat, suway tuod marayaw in panawhid mo pa Allah Ta'ala.
Insyarat hikarwa supaya matay man amal ibadat si manusia al-ikhlas. Supaya tulus ikhlas in amal ibadatmu. Di man jari kasuran sin riya, di man jari kasuran sin pabantu, di man jari kasuran sin pakita-kita. Supaya udbang kau nag-amal ibadat pa Allah Ta'ala, supaya tuput tunggal in pag-ibadatanmu, in pag-ibadatanmu yaon karna tud sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kau nag-ibadat habukun karna sin Allah Ta'ala, di damatay ma in amal ibadatmu. Ini katu syarat supaya matay man amal ibadat si manusia al-mutaba'ah. Suwaitud kita magad ha amal ibadat, amuin amal ibadat na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hisiusiulong si Nabi Muhammadin huminang sin kakahinang hawairuun na hinang inyat turi datay mong sin Allah Ta'ala. Ini parkala ibadat. In pagyanun dendi suway tatud hinangon in amuin kakahinang sin Nabi Muhammad parkala ibadat. Magsambayang kita suway biasin pagsambayang sin Nabi. Mangayo kita doa biasin pagpangayo doa sin Nabi. Magzakat kita suway biasin pagzakat sin Nabi. Bukun ka maghinang-hinang sin amal ibadat karena ridantay maunang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangayo kita doa biasin pagpangayo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umangkat kita sin lima tah waktu kita mangayo doa, waktu siya nagangkat. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin lima ni waktu siya nangayo doa. Suntuan na to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subait ud kita magada amal ibadat sin Nabi Muhammad adapun in parkala bukun na siya ibadat manjari mo yat hinangun minsan wairun na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari kato yung sumakat kita plane minsan may nakasakat plane ni Nabi Muhammad jari kato masumakat motor minsan wairun nakapag motor ni Nabi Muhammad jari kato umusal sinunong pakayan amuin pakayan jari sin sara sin agama Islam amuin pakayan bukun siya haram minsan wairun na pakay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari ko magpantalon minsan mga libayis ingan minsan wairun na nakapaglibay si Nabi Muhammad maman katabunan ng auratmu sababin niyan bukun yan parkala ibadat adapun bang parkala ibadat suway tuod kita magad haaturan amuin pia kita kato piang hindu kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ditubtub na sadya rendi insyaallah taala ganapan natuman ahad susungun in pangajian amuin usulan hikarwa daing kitab al usulul thalatha murah-murahan magmumpaat kato tanyong pengajian daing di hadunya labi aulana haad law akhirah mahuli magsukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yato na to na diyong in nasihat sin guru na to din ha kitab usulul thalatha umuna in ginisan sin ibadat atumtumun sin kita nyo in ibadat bukun sa diha hat amu yatin ginisan niya bataod. So insyaallah subhanahu wa ta'ala ahad balik yaon continuehun niya in kitab mangadyon sin kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala biya mangindoa kita nyo tambos ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.